jotono phung kaham chini khorang nai tongnai joto tahuk tei buhuk chakna norok no phung kasang yapharo tini phasal norok obo haike no saimano mia sangrong salni simi norok jotoni chuba chubai norok ni khairok mabai Bk.Laisha ni mokol operation khlainani bagui bini mapha bini bai ti bini takuk bukuk obo haike no chini logi wo tongo takokra DSP takuk torun chini khorang ni mangpli disenen kone tiruk yang phainani bagui jeng tabuk thiko jorawo tongo Guwahati ni Tripura baban o building go obo haike no jeng nugui mankha mia ni simi mia sarigo sokpai mani yagulo mia sarigo srapcha res khalai mani yagulo horni mai ti chalai thulai mani yagulo tini phungkusang jorawo haino hai jotono reading laijak tamni bagi hingkangke phungni 10:30 wono Sankaradeva Sri Sankaradeva Nethralaya wo Bk.Laisha ni appointment najak phiaba 10:30 ni sekangno Bk.Laisha tei bini bono sakhamnago tlangnai phainai rok borok 8টা 8:30 phajingno thangi soginani kok tongo tiruk thangno jeng room bising hablainai chini khorangni mangpliu norok nugui mannai jotono reading tonglayo tamni bagi hingkangke 8টা ni bisingono Tripura babon ni kutului Sri Sankaradeva Nethralaya Hostpitalo bini first screening ni bagi jebono bini ma phasong ti phainai tai tin takokra oro tongo DSP torun bini khuktinya tinini je pre-plan tinini je program bo bahai ngai bo jagao puila thangnai operation khara khaijakno khaijagi aborok srai khnalaina darano swngnani musungmani khe chini khorango haino hai phungkasang yapharo mia bahike sokpaika bo jaga tongkha bahai horkatika bu puila kise details hai belaikai hambai chini khorangno tai phungkaham chini hasteni chini ti prasadofa lokurogno sungtini oro Tripura bobono tabuk sung thiti khlailai tonglayo mia sung agolini bhai sokpaika oro Tripura bobono sakangbariano sung buk khlaya koi tonijak sung oroni tabuk phung ni 8 AM sung ongkhornai Sankaradeva Nethralaya ni bagui aro 8:30 o doktor kaisa specialist tongo bini consultant yabo haifano bini kobok mungbai thangai bo kicha nai bo suggestion riklang thanai ngakai 10:45 o hakai bini appointment aboni pore screening test ni bagai bebak nangmani rojagnai aboni sakang sung mia phai sokpai man yagulo mia sarigo ang hain hai thangpina nango kipilei sung oro sokpai kaino je phainei rok Laisha ni buma Laisha ni bufa tei sung asugui koglam sablai-kha bahai ke khlainai aboni loge ang Hostpitalo bo aroni adong rok bai kok sahorka test khlai mani yagulo boskango tamo ungno abo tini sarigni bisingono sawai manane hnai khakhao to abonang taisa hasteni lukurokna ang koboknai Laisha ni bagai norok jotono suri baidi bo bini mokol hamoi hasto kikul phayei bohai beserogo kuna beserogo klai tongai rok obohai Laisha hai ka momo tongo chini thinango sung yapri serani hini sung selaijak abosung naikolnai tuidulnai basuk jor tui sung klaiman abosung ini hambai tegisa sengnani musukmani hingkangke jeng nugui mankha bakhanai mankha hasani bubagrabo Bk.Laisha ni treatment no yagrnani bagai eba naikol
naijomnani bagui Guwahati phaisok paijak bobai ke bahai ke kok salai ke bobai kok salai ke sai kana hambai sar a kok da hai na hai sipni mani actually mia sengoro kok salai mani yagulo seng bubagra bai malaikha ta Hostpitalo botongo kai bo sungna kobokha kobomani yagulo thangka binarbo kai oroni Tripura boboni simi aro thanani traffic jam rakungoi kisa lei thangmani bubagra kasar mazarano ring khlaikya nang phainani himani phainani da ang nasing tongo hani ang saka bubagra na ang just reaching hani saka sopai tongo ne koi sopai ma yagulo sogui mani yagulo ta Hostpitalo sogui ma yagulo bobai malaikha sung bobai malai sung share khlailekha especially bubagra bo belai khatung khaja khaino Laisha ni treatment ni bagai bo bini yak phalokjak bo bobai mia salai mani sung half an hour rok kok salai kena bubagra bai bo sawo norok ni yapiri belai no kaham yapiri barok mani abono tatan sudi osamuno khlai tongli khana ambo phainai Hostpitalo norok sakang thangchukdi ang phainai but dofra kafra ungnani kono kokrei bini screening test ni pore sung result manmani yagulo wansuk lainai bini operation success da ungno ungya report ni pore ungkhangkai borok sanai orobo operation ungo Delhi ungo Hyderabad ungo bubagra samani kogabo kai bo jokhon o jagao initiative nai tongo abono sawo dofra kafra ungani kokrei sung test mamani yagulo sung asuk lainai asugui salaima pore boro bini operation khlainai hanai bubagra kogrumani sung bubagrani kokno khanawi kubino bini wansung no sungbo khao sobuya koi nailai kha abo kaham kokno kai abo haike no sungbo kifili phaile kata lai hambai ni kok ni bagai chini khorang nai tongai joto tauk te buk sungrok khanai man khana tini bahai ke shakham nogo sogai nai tamo khlaijak nai kok pai thak ngobono jeng nugui man kha eba khanawi man kha tini first screening test ni yagulono je bini operation edang nong ya Guwahati wo Delhi wo datlangjak nai Hyderabad datlangjak nai eba tei father hasi datlangjak nai bo tini no srai di porkhak saiman nai obo haikeno Tripura haseni gabangma Laisha no kha kaham borok chuwanai rok borok saimanani chaitogui saimanani musungui tong khana aboni bagui norok no oroni kaisa korea bahike bo jagao treatment khajagai tong jeng chini khorang ni bakhake norok no phunuknani chaitok nai eba phunuknai obo haikeno Laisha ni treatment ni bagui phaisok paijak chini takokra da torun phaisok paijak takokra dilen phaisok paijak somor tei phaisok paijak obo haikeno Laisha yango Laisha tongo Laisha ni buma tei Laisha ni bufa chini khorang ni staff sagorika tei phaisok paijak takok somor ni bini buprangjak obo haikeno phaisok paijak chini khorang team tamni bagi hingangke Guwahati haseo tongtuti bo norokno haseo tongtuti noka asuktuti bo norokno oroni mangpli rok phunuknani bagi obo haikeno tini ni simi je bini treatment paya sak bini operation ni jorao bo bobo haike khlaijak bo Hostpitalo khlaijak eba bobo hai kebe mung hai eba norok ni subai bahai ka kebe mung rok haksali man aborok bebagno srai chini khorang ni mangpli nugui mannai norok mangpli kisanai jitindro ni loge ang ronjit chini khorang
si bayar deh. Kupong kolom deh. Si bayar pun ada deh kupong kolom deh.
problem with glaucoma in young children is that their eyes are growing, expanding, and if the pressure is not controlled at a very early stage, the eyeball expands. Okay. So in her case, treatment has not been initiated until now. No? So that is why the globe has become, you can see that the eyeballs have become very large. Yeah. So that has led to decreased vision. Okay, this deformity, and you can see some white opacities are also there in the cornea. So definitely treatment, she might require surgery. But I think it's also, I think it's genetic as well. If you look at the parents, the father is there as well. I think he has a similar. We have to examine. It is similar. It's hereditary. Glaucoma can be hereditary, but different types of glaucomas are there. What I am thinking for her, that can be genetic. If there's a surgery, what are the chances? I mean, are they That's what. diminished? Surgery, after surgery, vision may not improve very dramatically. Okay. But if we leave her like this, definitely she will lose her eyeballs. Okay. Because the eyeballs will become larger. Is a It will be required, but then surgery has its own risks too. So we'll have to discuss with our HOD. This surgery will be done by him if at all it is done. Who's your HOD? Profulla Sharma, Dr. Profulla Sharma, yes. I'll inform him and then maybe he would like to take a look at her and then final decision will be taken regarding her. This is glaucoma basically. Yes, yes. When you're talking about surgery, right now, let's assume that the eyesight cannot be restored. But surgery is still required, otherwise she will lose eyeballs. Yes, she will lose the eyeball. And that is then. The eyeball has already enlarged, no? If it is not operated now, eyeballs may increase further. It may burst open. Is she in discomfort? She should be in discomfort. Obviously, after operation, she will feel the difference. She may not be able to appreciate it now, but she is definitely in discomfort. And मुबागरा आ गया ना? उनका घूम के बैठो, यहाँ पकड़ लो। यहाँ में पकड़ लो लाइसा, हाँ ये ओपन ओपन खोलो 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 mogol piogi mogol piola हिलना मत, हाँ। दोनों आँख खोल के सामने देखते रहो। mogol piogi सीधा थोड़ा नीचे देखो। हाँ हाँ ठीक है ऐसे रहो। यहाँ देखिए कान में, यहाँ देखिए कान में, हाँ स्ट्रेट देखो, नीचे देखो थोड़ा, सीधा देखो सीधा, खोलो और ऊपर देखो ऊपर, हाँ ऊपर देखो ऊपर। Chini Khorang nai tongnai joto tahuk tei buhuk song norok nugui tongkhano jarao jeng Guwahatiu phai sok paijak Laisha ni mokol operation khanya ni bagai eba treatment khanya ni bagai phai sok paijak chini dator unsong tei team phai sok paijak ko bahai kena haseni bubagra chini Maharaja Pradut Kisho Debbarma no यहाँ में किस लिए आया और डॉक्टर के साथ क्या बात हुआ, कुछ डिटेल बताइए। नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था लाइसा को कि मैं उसके संग आऊँगा जब उनका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ में पिछले 5-6 घंटे से ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं भी यहाँ में बहुत देर से हूँ। तो डॉक्टर से भी बात हुआ है, उनको ग्लूकोमा हुआ है, सीरियस केस है। अभी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं अलग अलग डॉक्टर से भी रेफ़र कराऊँगा बाहर में, दिल्ली में, और जो भी उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। एक है आँख को बचाना पड़ेगा, दूसरा है कि आई साइट रिस्टोर करना की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन केस बहुत सीरियस है
डॉक्टर से बात हुआ है। अब पूरा रिपोर्ट आने के बाद मैं दिल्ली, हैदराबाद में भी डॉक्टर्स को दिखाऊंगा और तब जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हम लोग सब मिलकर कुछ करेंगे। फैमिली का कंडीशन कैसा है? आप फैमिली से बात, माँ बाप के साथ बात करते? नहीं, ख़राब तो सबको लगता है, ख़राब तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने एक कमिटमेंट दिया था कि मैं उनके साथ रहूँगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आज मैं हूँ। सिर्फ बहुत लोग सिर्फ फ़ोटो ऑप्स करते हैं, मैं खुद गुवाहाटी आया हूँ लाइसा से मिलने के लिए और लाइसा के ट्रीटमेंट के टाइम आपने भी देखा मैं था। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अपना तिपरासा है, मुझे हेल्प करना चाहिए, मेरा एक ड्यूटी है, मैं इसी के लिए आया हूँ। बस अब देखते क्या होगा आने वाले दिन में। ऑपरेशन करने के लिए क्या फैमिली का कैपेसिटी है? या कैपेसिटी नहीं भी है तभी भी हम लोग तो हैं, हम लोग सब हैं, मैं भी हूँ। और लाइसा को ठीक करना है बस, और उनका आँख को बचाना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोमा में ऐसा रहा तो आँख ही निकालना पड़ेगा। अगर ये होगा तो एक इतना बच्ची का ऐसा मुझे बहुत खराब लगता है। हम लोग हेल्प करेंगे, मैं करूँगा। थैंक यू बुरा नरखनाय मानखना महाराजानि खुक्तुई जे कोक सजाक माने जे पुलियानि सिबि पाइथाक जरातै महाराजा प्रदुत किशोर बिन ट्रिटमेन्टनि जे प्रस्तावमारक बेबा ग्रनानि गोसिया पानो जे बनो सुबा थानेव हास्टे याकरै त्रिपुरा याकरै तिनि गुवाहाटीयाव फाइ सक पाइजाक शुधुमात्र लाइसानि बागै नरक जत सुबा सुख खालायमानि बागैनो तिनि लाइसार फाइ सक पाइका अबहायकनो तिनि हस्पिटाल फाइ सक पाइका अबनि यागुल बरक फेमिलिनि बुखाक्तै याखेबा जे तिनि दा तरुण दङ गोबां टीम दङ बेनि बागै लाइसानि बागै ट्रिटमेन्ट खायनानि बागै केबा आ लाइसानि ट्रिटमेन्ट हो जतै नरक चिनि खरांनि मांगलियाव नुगै मानाय मांगल दिसनाय जिन दगि आं रनजित चिनि खरां।